w'ubuzima yatanze yaravuze ngo harimo abantu banywa itabi mu buryo batazi. So rero ikintu nshaka kubabwira uyu munsi, nashaka kubabwira kano kanya, hari ikintu yavuze nanjye nshaka ko mbabwira utabashe kucyumva akacyumva neza akabasha kucyumvira hano. So yaravuze ngo harimo abantu banywa itabi batabizi, ntabwo tunywa itabi. So yaravuze ngo harimo abantu bamara amasaha 8 wicaye. Yaretse gukora ikiganiro mbabwira ngo byibura mu isaha imwe uba ugomba guhagarara amasegonda 20. Ntukarenze iminota 45 utarahagarara kuko bitera n'umugongo. Abantu mukunda kuribwa umugongo ukagenda ukicara isaha yose utarahagarara, fata amasegonda 20 uhagarare, umunota umwe cyangwa 2 uhaguruke, nyuma y'iminota 50 uhaguruke umuvinge. Abantu mukorera mu biro, abashoferi b'imodoka atwara igihe kirekire, n'abantu bakunda kurwara ibintu by'imigongo, bakunda kugaragara ibintu by'umugongo. So rero bwa Dr. Sabe, Minisitiri w'Ubuzima, yavuze ko harimo abantu bafite ikibazo cyo guhora bicaye. So iki kibazo rero gikunda kugira ingaruka zo guhora wicaye, ukamara isaha wicaye amasaha 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So rero ikintu nshaka kuvuga, nshaka kubabwira yuko bakunda kurwara indwara zitanduza. Indwara zitanduza ni amadiyabete, imivuduko, umutima, amakanseri. Bakunda kugira ingaruka zo kutanduza. Ubwo n'ubushakashatsi bwakozwe, nawe yavuze ko ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga babona yuko abantu bakunda kurwara izo ndwara ni abantu bakunda kubaho bicaye umwanya munini. So rero mugerageze kumuvinga, mugerageze gukora siporo, mugerageze guhaguruka. Niba uzi gukora akazi kajyanye no guhora wicaye, ujya byibuka wibuke iyi message ni ukurikirana channel ya Benny Grace TV, aka kantu kumve. Nabo nkavuga ibintu byinshi, so ariko ndagira ngo mukumve. Indwara z'imitima, indwara z'amadiyabete, indwara z'umuvuduko, indwara za kanseri, indwara zimwe zitanduza, indwara urwara bitewe n'umubiri wawe. Ni ukuvuga ngo iyo umaze amasaha wicaye, inyama zo mu nda ziragenda zikegerana. Nawe ibaze kugira ngo zimara amasaha 8 zegeranye, nta movement. Ikindi n'amaconstipation, ushobora kugira constipation kuko amara yawe ntaga movinga. Mukunda kugira ikibazo cyo kurwara impatwe cyangwa se constipation bitewe n'uko mutajya mubuja. Ikintu ku muntu ukunda guhora yicaye akunda kukigira, akarwara amaconstipation. Ikindi ubwonko nabwo buba bukeneye kuruhukamo, mukirinda ibintu by'amastroke. Izo ni indwara zitandura. Na stroke ishobora guterwa cyangwa se stress, ishobora guterwa na stress umaze isaha 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 udahaguruka. So rero icyo ni ikintu cyiza kandi yatubwiye twese dukunda gukora, kandi kitari cyiza ukawuzi ngo ngiyewe ngo ndanywa ngo ndirinda ngo ngirane, ariko hari icyo witera gishobora kuzaza mu minsi iza utabizi. Ni ukuvuga ngo yashite kuvuga yuko hari ubwo ushobora kurwara umuvuduko bitewe n'uko wamaze gukunda kumara ayo masaha menshi wicaye, ushaka kurwara diabete bitewe n'uko utajya uhaguruka aho uri muri igihe kinini wicaye, ushaka kurwara amakanseri. Reba nawe kugira ngo umuntu yicara amasaha 8 adahagurutse kubera akazi akora, nta movement, ubwonko ntiburuhutse. Donc hari risque nini kuri icyo kintu. Mugerageze rero, ngerageze kumva inama yabahaye. Buriya iyo umuntu agiye kubivuga, meme minisitiri agiye kuvuga ikintu, uko ubushakashatsi bwa bwaragiye bugakorwa bugasanga abantu benshi barimo baratakwa n'izo ndwara kubera izo mpamvu. Diabete abantu bazi ko iterwa no kunywa isukari nyinshi, kandi murambe bavuga ko diabete ntabwo iterwa no kunywa isukari nyinshi, ahubwo ya sukari nyinshi iragenda gutera umubyibuho ukabije. Wo mubyibuho ukabije n'ugenda ugakora ibintu, hanyuma insuline ikananirwa gukora insuline. So rero mugerageze kumva ibyo ubutumwa abahaye. Niba utanavugisha ubwumvira aha ngaha, wumve yuko kubaho wicaye atari ikibazo. Wumve ko umutima nawo urananirwa iyo umaze kuwa ibiro byinshi. Umutima urananirwa iyo udakora movement. Ni ukuvuga ngo umutima urananirwa iyo utakora siporo, utanywa amazi menshi. Ni ukuvuga ngo mugerageze kumva impanuro yabahaye. Iyo ibintu bibonyemo ikibazo bagomba kukivuga. Nawe rero niba ucyumvishe wijegunye iyo ngiyo, gerageza gukurikiza inama uhawe surtout n'abaganga cyangwa se uhawe n'umuntu uwo ari wese, ukumva ibintu aguhaye bifite logique. Ushobora no kutabibwirwa n'umuganga, ukabibwirwa na mugenzi wawe wabyumvishe akubwira ati wa muntu uhora wicaye ugerageze ukore movement ukabipinga. So rero byumvira aha ngaha, ngende umuganga ntago kwa muganga icyo udashoboye n'abandi bagishoboye. Icyo ntazi, icyo mbona atari cyo, ntago nshaka kukivuga, ahubwo mvuga ibintu nzi neza ko birahura n'abantu benshi public, abantu benshi
bisaba yuko ngomba kuvuga ibintu biri reality, nkaba nzi ko ari ikintu gifasha abantu benshi mu buzima busanzwe. Rero mwirinde ibintu byo kwicara umwanya munini mu kiganiro giherutse nabwiye ko ugomba byibura kwicara iminota 50 hanyuma ugahaguruka byibura amasegonda 20 cyangwa se umunota cyangwa ibiri. Ikora muvoma yo kugenda, ushobora gusohoka hanze gato muvinga gato ukagaruka ukarefreshinga, njye bavuga ngo nuko medita ariko nabyo ntacyo muri terimizungu. So gusa nibaze ko ari cyo mukuyemo. Good day rero, nibaze ko nice time, nibaze ko meze neza, nanjye meze neza, nandi mu kazi, ariko ikintu gitekereza mbona koko nibyo. Iryo rero ngo nita abantu banywa batabizi kandi batabishaka. So rero nibaze ko hari ikintu mukuyemo muri iki kintu mbabwiye. Ikiganiro gito cyane fata imitota mike cyane, haguruka umuvinge, ukore movement, soke hanze by'iminota 2 cyangwa 3, urefreshinge, mureke kunaniza ubwonko, mureke kwitera stroke. Hari ibintu ushaka kudasubiza inyuma. Niba diabete yaje ntiwayisubiza inyuma, niba umuvuduko waje ntiwayisubiza inyuma, ariko kora uko ushoboye basi bizanga, ariko wagerageje. Hari ubwo bishobora kuva kuri iyo mpamvu ariko ubushakashatsi. So good day, next time muri kumwe na Benny Grace kuri channel Benny Grace TV. Naho utaha, bye bye, ciao.